ing modulay ni tungkulya keng Pamamye Solusyun kareng Pasalitang Problemang Addition at Subtraction na ating Adwang Paralan na ating kaugnayan keng pera gamit ing gustong estratehiya at kagamitan. Bang masagling makasalud at makaintindi keng lesyon at apakibatang masalese at gusto keng kutang dapat atin kang kebalwan keng addition at subtraction. Kaya rin ang lesyon ay ni asahan na ika, abalula ring given at kutang king adwang paralan na pasalitang problema. Abalu at asurat la ring makasalikot akutang king adwang paralan a pasalitang problema. Abalu in operation na ating kebalwan keng adwang paralang pasalitang problema. Asulat in number sentence keng adwang paralang pasalitang problema. Bayo may umpisan ing lesyon ay ni, subukan mo lapang deng kutang kasunod na niti. Istong apakibatan mo lang ang gusto ding hanggang bilang o 100%, malyari mo neng laktawan ing modulay ni, pero nung atin kang mali, ituloy me pa rin ing pamanigaral at pamamakibat king modulay ni. Basan ing pasalitang problema ang makasulat keng kawun. Pakibatan la reng kutang akasunod na ready. Sinalia Iginong Lopez 132 na saging asaba at 146 na saging alakatan para keng kayang kantin. 158 kareni malulot na lo. Bilan pa ing ali malulot kareng saging aasalira. Sinalia Iginong Lopez ng 132 na saging asaba at 146 na saging alakatan para king kayang kantin. 158 kareni malulot na lo. Pilan pa ing ali malulot kareng saging aasalira. Nanuya ing kutang. Nanuya ing kutang. Uwah gusto ka. Pilan pa ing ali malulot kareng saging aasalira. Nanula reng given. Nanula reng given. Uwah kagaling mo. 132 saging asaba, 146 saging lakatan, 158 saging amalulot. Nanu in hidden question. Nanu in hidden question. Uwah gusto ka. Ilan langan ding saging. Nanu in operation agamitan. Nanu in operation agamitan. Uwa gusto ka. Addition ampong subtraction. Nanu in number sentence. Nanu in number sentence. Uwa kagaling mo. 132 plus 146 minus 158 equals n. Ibye ing solution. Ibye ing solution. 132 plus 146 equals 278. 278 minus 158 equals 120. 120 lo ding ali malilot kareng saging aasalira. English yun tamo yapin niya ing Pamamye Solusyun kareng pasalitang problemang addition at subtraction na ating Adwang Paralan. Keng lesyon ay ni, apalawak mo ing kekang belwan keng Pamamye Solusyun kareng pasalitang problema na ating Adwang Paralan keng addition at subtraction na ating adwa hanggang 3 digit ang numero na ating kaugnayan keng pera gamit ing gustong estratehiya at kagamitan. Anda mo ing kekang kaisipan at katawan keng interesanting diskusyon at kasanayan. Balikan me pa ing lesyon ng milabasan. Pakibatan la reng metutuki gamit ing isip. Basahin ang sasalitang problema na nakasulat sa kahon. Sagutin ang mga tanong na kasunod nito. May nakita niyang 245 pesos iginang Hernandez kareng apamisali ng mangga.
Bayaran ni ing kuryentirang 156 pesos kareng kayang penakitan. Magkano pa ing mitagan kareng kayang pera? Menakitan niyang 245 pesos ibinang Hernandez. Kareng apamisalinang mangga. Bayaran ni ing kuryentirang 156 pesos kareng kayang penakitan. Magkano pa ing mitagan kareng kayang pera? Nanuya ing kutang. Nanuya ing kutang. Uwah gusto ka. Magkano pa ing mitagan kareng kayang pera? Bilang 2. Nanula reng given. Nanula reng given. Uwah kagaling mo 245 pesos. Penakitan ng Ginang Hernandez 156 pesos. Bayaran ng kuryente. Bilang 3. Nanu ing operation agamitan. Nanu ing operation agamitan. Uwah gusto ka. Subtraction. Bilang 4. Nanu ing number sentence. Nanu ing number sentence. Uwah kagaling mo 245 pesos minus 156 pesos equals n. Ibye ing solution. Ibye ing solution. 245 pesos minus 156 pesos equals 89 pesos pa ing mitagan kareng kayang pera. Mayap a Aldo. Akakit me ba ing atsuking litrato? Iya Noel. Tara at kilalanan tayo Noel. Noel magtindayang charyu. Gagawan na iti bang makasaw kang imano. Marano niyang magigising bang makapaglaku at makapagtindayang charyu kareng kayang suki. Manakitan niyang 150 pesos balang Aldo kukwayang 20 pesos para keng kayang bakal at 20 pesos para keng kayang pamasahe. Ing mitagang pero bibiene keng kayang ima bang maging pandagdag keng karelang panggastos keng Aldo. Magkano po ing mitagang pera kang Noel? Bilang 1. Nanu ing obra ng Noel bang manakitan pero. Nanu ing obra ng Noel bang manakitan pero. Uwah gusto ka. Magtindayang charyo. Bilang 2. Magkano ing kayang panakitan Aldo? Magkano ing kayang panakitan Aldo? Uwak kagaling mo 150 pesos balang Aldo. Bilang 3. Para nukarin la reng panakitan ng pera. Para nukarin la reng panakitan ng pera. Uwah gusto ka. Para bakal na pamasay ampong bibyan na la kang imana din mitagan. Bilang 4. King palagay mo, pabayaya ba Noel keng kayang pamag-aral? King palagay mo, pabayaya ba Noel keng kayang pamag-aral? Uwah gusto ka, aliya. Bilang 5. Nanuyang klaseng anak Noel. Nanuyang klaseng anak Noel. Uwah gusto ka, netong yang anak masipag. Bilang 6. Nung ika Noel, nanu inggawan mo kareng perang panakitan mo. Nung ika Noel, nanu inggawan mo kareng perang panakitan mo. Uwak kagaling mo, tipunan ko labo. Mekeni at pisabyente ing kwento. Suryan, panigaralan at pakibatan deng mitutuking putang. Bilang 1. Nanuya ing putang. Nanuya ing putang. Uwah gusto ka. Magkano ba ing mitagang pera kang Noel? Bilang 2. Nanula reng given. Nanula reng given. Uwah kagaling mo. 150 pesos panakitan na balang Aldo. 20 pesos para keng kayang bakal. 20 pesos para keng kayang pamasahe. Nanu ing hidden question. Nanu ing hidden question.
Uwa ustuko, magkano langan ding pera. Bilang 4, Nanu in operation agamitan. Nanu in operation agamitan. Uwa ustuko, addition, ampong, subtraction. Bilang 5, Nanu in number sentence. Nanu in number sentence. Uwa kagaling mo, 150 pesos minus 20 pesos plus 20 pesos equals n. Bilang 6, ibye ing solution. Ibye ing solution. Uwa kagaling mo, 150 pesos minus 20 pesos plus 20 pesos. 150 pesos minus 40 pesos equals 110 pesos. 110 pesos na po ding mitagan pera kang Noel. Keng kwento ng Noel, mag-umpisa hindi katang talakayan keng Pamamye Solusyun keng pasalitang problema, ating paralan o estratehiya na dapat tandanan. Understand, kailangan nating intindihin ang pasalitang problema. Pakibaluan at intindihan ing kutang. Ini ing kutang ang makapalug keng kwento. Magkano pa ing mitagan ng perang Noel. Pakibaluan at kilalanan la reng given facts. Deng given apin deng mitutuki. 150 pesos panakitan ng Noel Aldoldo. 20 pesos para king kayang bakal. 20 pesos para king kayang pamasahe. Plan o pamagplano. Pakibaluan in hidden question. Nung apapansinan mo keng kwento, ing kutang na magkano pa ing perang mitagan kang Noel, kaya rin na lang lele deng kayang bakal at pamasahe. Keng palagay mo magkano ing mileleng pera ng Noel para king kayang bakal at pamasahe. Kaya niya lulod ing hidden question. Ing pamagtukoy keng hidden question, maragul asawo bang apabadis ing pamamye kapatibatan kareng kutang. Keng kwento ing hating hidden question yapin ing magkano langan deng alele ng perang Noel. Piyabe-yabe mo langan. Atukoy ing operation agamitan. Keng pamanukoy naman keng operation agamitan, pansinan mula deng adwang kutang. Magkano pa ing mitagan pang pera ng Noel. Magkano langan deng pera ng Noel. Keng mumunang kutang, manibat keng salitang mitagan bilang word glue na magpahayag pamagbawas gagamit operation a subtraction. Keng kadwang kutang naman, manibat keng hidden question ing salitang ngan. Magpahayag yang salitang pamiyabe-yabe o pamagdagdag. Gumamit operation a addition. Ing operation a ginamit adwala, atin ding addition at subtraction. Form the number sentence gamit ding given, makabuong number sentence. Uling adwala ring operation na gamitan, iyabeya ing para keng hidden question. Makaninikan yan ing kalwalan na ding atin hidden question. 150 minus 20 plus 20 equals n. Solve act on the plan. King pamangawa keng subtraction, kailangang mas mataas ing minuwen kaysa keng subtrahen. At ing simbolong n, magpakit siyang kailangan dinan kasagutan ing number sentence. 150 minus 20 plus 20 equals n. Mumunang gawan, piyabela ring adwang numero at yuking kilog ning panaklong. 150 minus 20 plus 20 equals 150 minus 20 plus 20 equals 40 equals kadwang gawan, ibawas ing minuwen keng subtrahen para akwa ing difference. 150 minus 40. Keng pamangwa keng difference, tukyan lareng mitutuki. Mumuna, ibawas ing atyu keng ones place, i-regroup nung kinakailangan. Pangatwa, ibawas ing tens place, i-regroup nung kinakailangan. Pangatlo, ibawas ing hundreds. Nung dinantayang kapagibatan ini, antini ing kalalabasan na.
150 minus 40 equals 110 pa yung natira sa pera ni Noel. Check or look back. I-check kung tama ang sagot gamit ang kasalungat na operation. Ang kasalungat ng subtraction ay addition. Pagsamahin yung difference at saka subtrahen. 110 plus 40 equals 150. Yon ang minuwen. Laging tandaanan, keng pamanintun solusyon kareng pasalitang problema, isipan at gamitan la reng estratehiya na makasaw bang akwa ing gustong patibat. Muna, understand, kailangang intindihan ing pasalitang problema. Pakibaluan ing kutang, tukuyan ding given, tukuyan ing hidden question. Pangadwa, plan o pagpaplano. Tukuyan ing operation a dapat gamitan. Tukuyan at bumuong number sentence. Pangatlo, solve, act on the plan. Dinan solusyon ing problema. Pang-apat, check or look back. I-check mamusto ing pakibat gamit ing kabaligtaran o operation. Ing kabaligtaran ning subtraction, addition ya. I-check ing pagibat gamit ing kasalungat a operation. Pagyamanin, gawaing may patnubay 1. Basan at dinan kapatibatan deng pasalitang problema at kilub ning speech balloon. Ikoyang Noel, metong yang manahi. Manakitan yang 450 pesos kilub ning metong aldo. Ing 300 pesos, bibiyene keng kayang asawa. 35 pesos naman, ing keng kayang anak. Ing mitatagan, mipunta keng kayang pamasahe. Magkano ing pamasahe ng koyang Noel? Bilang 1, nanuya ing putang. Nanuya ing putang. Uwah gusto ka. Magkano ing pamasahe ng koyang Noel? Bilang 2, nanula reng given. Nanula reng given. Uwak kagaling mo, 450 pesos panakitan no, 300 pesos bibiyene keng kayang asawa, 35 pesos naman ing keng kayang anak. Bilang 3, Nanu ing hidden question. Nanu ing hidden question. Uwak gusto ka, magkano langan ing perang bibiyena king asawa na ang king anak na. Bilang 4, Nanu ing operation agamitan. Nanu ing operation agamitan. Uwa gusto ka, addition ampong subtraction. Bilang 5, Nanu ing number sentence. Nanu ing number sentence. Uwa kagaling mo, 450 pesos minus 300 pesos plus 35 pesos equals n. Bilang 6, ibye ing solusyon. Ibye ing solusyon. Uwah gusto ko, 450 pesos minus 300 pesos plus 35 pesos equals 450 pesos minus piyabiatala ring at tsukeng kilog ning panaklong 300 pesos plus 35 pesos equals 335 pesos. 450 pesos minus 335 pesos equals 115 pesos. 115 pesos ing kayang pamasahe. Malayang gawain 1. Basan at pagkibatan ing problema kilub ning papel. Ing pabrika ng Mangkanor, makapangawalang 476 na sapatos kilub ning pabulan. 187 kareni panlalaki, 175 pambabae, at ing aliwa pang anak, ilan ing sapatos apang anak. Ing pabrika ng Mangkanor, makapangawalang 476 na sapatos kilub ning pabulan, 187 kareni panlalaki, 175 pambabae, at ing aliwa pang anak, ilan ing sapatos apang anak. Bilang 1, nanuya ing putang.
Nanuya ing putang. Uwa gusto ka. Ilan ing sapatos apang anak. Bilang 2, nanula ring given. Nanula ring given. Uwa tagaling mo. 476 sapatos, 187 panlalaki, 175 pambabae. Bilang 3, Nanu ing hidden question. Nanu ing hidden question. Uwa gusto ka. Pilanlangan ding sapatos pambabae ampong panlalaki. Bilang 4, Nanu ing operation agamitan. Nanu ing operation agamitan. Uwa kagaling mo. Addition ampong subtraction. Bilang 5, Nanu ing number sentence. Nanu ing number sentence. Uwa gusto ka. 476 minus 187 plus 175 equals n. Bilang 6, ibye ing solution. Ibye ing solution. Uwa kagaling mo. 476 minus 187 plus 175 equals 476 minus piyabe tayo in 187 plus 175 equals 362. 476 minus 362 equals 114. 114 lo ding sapatos pang anak. Kayahin 1. Basan at pakibatan ing problema. May kapita siyang 176 a bulaklak a sampagita at 98 a ilang-ilang imirno. Ginamit yang 252 kareni para kareng gagawan ng kwintas. Pilang piraso ning bulaklak ning ali may gamit. May kapita siyang 176 a bulaklak a sampagita at 98 a ilang-ilang imirno. Ginamit siyang 252 kareni para kareng gagawan ng kwintas. Pilang piraso ning bulaklak ning ali may gamit. Bilang 1, nanuya ing kutang. Nanuya ing kutang. Uwa gusto ka. Pilang piraso ning bulaklak ning ali may gamit. Bilang 2, nanula ring given. Nanula ring given. Uwa kagaling mo. 176 a bulaklak sampagita, 98 ilang-ilang, 252 gagawan ng kwintas. Bilang 3, Nanu ing hidden question. Nanu ing hidden question. Uwa gusto ka. Ilan lang bulaklak ding apitas ng mirna. Bilang 4, Nanu ing operation agamitan. Nanu ing operation agamitan. Uwa gusto ka. Addition ampong subtraction. Bilang 5, Nanu ing number sentence. Nanu ing number sentence. Uwa kagaling mo. 176 plus 98 minus 252 equals n. Bilang 6, ibye ing solution. Ibye ing solution. Uwa gusto ka. 176 plus 98 minus 252 equals piyabe tayo in 176 plus 98 equals 274 minus 252 equals 22. 22 lang pirasong bulaklak ing ali may gamit. Gawain may patnubay 2. Basan at panigaralan ing pasalitang problema keng kawun. Pakibatan la rengkutang kasunod da reni. May katipon yang 615 gamit a papel iginang batak. 200 kareni kule lang dalandan. 62 kule dilo at ing aliwa naman maputi. Pilanlangan deng maputi kareng papel. May katipon niyang 615 gamit a papel iginang batak. 200 kareni kule lang dalandan. 62 kule dilo at ing aliwa naman maputi.
pilanlangan deng mamuti kareng papel. Bilang 1, nanuya ing kutang. Nanuya ing kutang. Uwah gusto ka, pilanlangan deng maputi kareng papel. Bilang 2, nanula reng given. Nanula reng given. Uwak kagaling mo, 615 gamit papel aati po ng ginang batak, 200 kule dalandan kareng papel, 62 kule dilo papel. Bilang 3, Nanu in hidden question. Nanu in hidden question. Uwah gusto ka, pilanlangan ding papel kule dalandan ampong kule dilo. Bilang 4, Nanu in operation agamitan. Nanu in operation agamitan. Uwah gusto ka, addition ampong subtraction. Bilang 5, Nanu in number sentence. Nanu in number sentence. Uwak kagaling mo, 615 minus 200 plus 62 equals n. Bilang 6, ibye in solution. Ibye in solution. Uwak kagaling mo, 615 minus 200 plus 62 equals 615 minus piyabing 200 ampong 62 equals 262. 615 minus 262 equals 353. 353 langan deng maputi kareng papel. Malayang gawain 2. Basan at pakibatan ing problema. Ginawa yang cake iyaling Betty. Ginamit yang 625 grams na harina, 130 grams a ebon, mayumo, danum at pampaalsa. Nung intimbang ning cake, 972 grams, antiya kabayat ing mayumo, danum at pampaalsa. Bilang 1, nanuya ing kutang. Nanuya ing kutang. Uwah gusto ka, antiya kabayat ing mayumo, danum at pampaalsa. Bilang 2, nanula reng given. Nanula reng given. Uwak kagaling mo, 625 grams harina, 130 grams ebon, 972 grams timbang cake. Bilang 3, Nanu in hidden question. Nanu in hidden question. Uwah gusto ka, pilan yang grams ing timbang ning harina ampong ebon. Bilang 4, Nanu in operation agamitan. Nanu in operation agamitan. Uwah gusto ka, addition ampong subtraction. Bilang 5, Nanu in number sentence. Nanu in number sentence. Uwah gusto ka, 972 minus 625 plus 130 equals n. Bilang 6, ibye ing solution. Ibye ing solution. Uwak kagaling mo, 972 minus 625 plus 130 equals 972 minus 625 plus 130 equals 755. 972 minus 755 equals 217. 217 ing timbang ning mayumo, danum at pampaalsa. Kaya hinto, basan at panigaralan ing problema kilub ning puso. Pakibatan la reng kutang akasunod na niti. May mayad siya itita Gloriang 650 pesos keng kuryente at 345 pesos keng danum. Nung atin niyang 1,000 pesos, magkano pa ing mitagan kayo? Bilang 1, nanuya ing kutang. Nanuya ing kutang. Uwah gusto ka, magkano ba ing mitagan kaya? Bilang 2, nanula reng given. Nanula reng given. Uwah kagaling mo, 650 pesos bayad kuryente,
345 pesos ken Nanu 1,000 pesos ing kayang pera. Bilang 3. Nanu ing hidden question. Nanu ing hidden question. Uwah gusto ka, magkano ngan ing kayang binayad. Bilang 4. Nanu ing operation agamitan. Nanu ing operation agamitan. Uwak kagaling mo, addition, ampong, subtraction. Bilang 5. Nanu ing number sentence. Nanu ing number sentence. Uwah gusto ka, 1,000 pesos minus 650 pesos minus 345 pesos equals n. Bilang 6. Ibye ing solution. Ibye ing solution. Uwak kagaling mo, 1,000 pesos minus 650 pesos plus 345 pesos equals 1,000 pesos, 650 pesos plus 345 pesos equals 995 pesos. 1,000 pesos minus 995 pesos equals 5 pesos. 5 pesos siya po, imitagan kayo. Isa-isip, Nanu laring paralan o estratehiyang malyari mong gamitan keng Pamamye Solusyun kareng pasalitang problema. Bakit importante larin? Tandanan, keng pamaninton solusyon kareng pasalitang problema, isipan at gamitan ing estratehiya o paralan na makasawop bang akwa ing gustong pakibat. Bilang 1. Understand. Kailangang intindihan ing pasalitang problema. Pakibaluan ing kutang, tukuyan ding given, tukuyan ing hidden question. Pangadwa, plan o pagpaplano. Tukuyan ing operation at dapat gamitan. Tukuyan at bumuong number sentence. Pangatlo, solve, act on the plan. Dinan solusyon ing problema. Pang-apat, check or look back. I-check ang gusto ing pakibat gamit ing kabaligtaran a operation. Ing kabaligtaran ing subtraction, addition niya. I-check ing pakibat gamit ing kasalungat a operation. Importante ing apabilis at apasagli ing pamamye kapakibatan at solution. Isagawa, basan at intindihan ing sitwasyon, pakibatan ing kutang akasunod na rin. Dinina ng Mama Luz ing kayang anak 250 pesos panyaling gamit keng iskwelo. Sinaliyang 18 pesos a lapis at 26 pesos a ruler. Magkano pa ing suklino? Bilang 1. Nanuya ing kutang. Nanuya ing kutang. Uwak gusto ka, magkano pa ing suklino? Bilang 2. Nanula ring given. Nanula ring given. Uwak kagaling mo, 250 pesos binyan ng perang Mama Luz, 18 pesos lapis, 26 pesos ruler. Bilang 3. Nanu ing hidden question. Nanu ing hidden question. Uwak gusto ka, magkano ngan ing sedi na ning anak ng Mama Luz. Bilang 4. Nanu ing operation agamitan. Nanu ing operation agamitan. Uwak kagaling mo, addition, ampong, subtraction. Bilang 5. Nanu ing number sentence. Nanu ing number sentence. Uwak gusto ka, 250 pesos minus 18 pesos plus 26 pesos equals n. Bilang 6. Ibye ing solution. Ibye ing solution. Uwak kagaling mo, 250 pesos minus 18 pesos plus 26 pesos equals 250 pesos minus 18 pesos plus 26 pesos equals 44 pesos. 250 pesos minus 44 pesos equals 206 pesos. 206 pesos ing kayang sukli. Tayahin, basan ing pasalitang problema ang makasulat ing biluhaba.
kumpletuan ing kolum, isulat kang papel ing gustong pakibat. Kang tindahan, may kasari ay Nestor, pantalon, ang mamalagang 576 pesos. At t-shirt, ang mamalagang 385 pesos. Pagkano pa yung sukli na nung ing pera na 1,000 pesos. Bilang 1, nanuya ing kutang. Nanuya ing kutang. Uwah gusto ka, magkano pa ing sukli na nung ing pera na 1,000 pesos siya. Bilang 2, nanula ring given. Nanula ring given. Uwah kagaling mo, 576 pesos halaga ning pantalon, 385 pesos halaga ning t-shirt, 1,000 pesos ing pera na. Bilang 3, nanuya ing hidden question. Nanuya ing hidden question. Uwah gusto ka, magkano ngan ing selina. Bilang 4, nanu ing operation agamitan. Nanu ing operation agamitan. Uwak kagaling mo, addition, ampong, subtraction. Bilang 5, nanu ing number sentence. Nanu ing number sentence. Uwak gusto ka, 1,000 pesos minus 576 pesos plus 385 pesos equals n. Bilang 6, nanu ing solusyon. Nanu ing solusyon. Huwag kagaling mo, 1,000 pesos minus 576 pesos plus 385 pesos equals 1,000 pesos minus 576 plus 385 pesos equals 961 pesos. 1,000 pesos minus 961 pesos equals 39 pesos. 39 pesos pa ing kayang sukli. Karagdagang gawain. Basa ning pasalitang problema at pagkibatan la ring kutang. Menanamya Kuya Mark 216 abutol ning apalya at 147 abutol ning kalabasa. Kaya rin ning parumingo, tinubula ring 329. Pilan lang butol deng ali tinubu. Bilang 1, nanuya ing kutang. Nanuya ing kutang. Uwah gusto ka, pilan lang butol deng ali tinubu. Bilang 2, nanula ring given. Nanula ring given. Uwah kagaling mo, 216 butol apalya, 147 butol kalabasa, 329 la ding tinubu. Bilang 3, nanuya ing hidden question. Nanuya ing hidden question. Uwak kagaling mo, pilan langan, ding bilang da, ding butol kalabasa, ampong apalya. Bilang 4, nanu ing operation agamitan. Nanu ing operation agamitan. Uwak kagaling mo, addition, ampong, subtraction. Bilang 5, nanu ing number sentence. Nanu ing number sentence. Uwak gusto ka, 216 plus 147 minus 329 equals n. Bilang 6, nanu ing solusyon. Nanu ing solusyon. Uwak kagaling mo, 216 plus 147 minus 329 equals 216 plus 147 equals 363. 363 minus 329 equals 34. 34 la ding butol tinubu. Hanggang mo Kenny, paalam!